Ndagira ngo mbabwire ko isi yose yatangiye kwikangamo ifatwa rya Nicolas Maduro wahoze ari perezida w'igihugu cya Venezuela yatumye ibihugu byinshi cyane by'amahanga bihaguruka bisohora amatangazo akomeye. Muri ibyo bihugu harimo igihugu nk'Uburusiya, harimo Ubushinwa, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo ku mugabane wa Amerika, ibihugu nka Colombia byagize icyo bivuga ku ifatwa rya Nicolas Maduro ndetse bikomeje gutera ubwoba abatari bake hirya no hino ku isi. Ifatwa rya Nicolas Maduro ryaba ryarakurikije amategeko? Ese ibisanzwe bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bitandukanye iyo hari umunyapolitike, umuntu ukomeye watawe muri yombi n'igihugu runaka, ati mufungure umuntu vuba na bwangu, ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ntabwo zashyirwa mu majwi yo kurenga kuri ibyo ngibyo? Ni kimwe mu bikomeza kugenda byibazwa. Abasesenguzi, abakurikirana politike mpuzamahanga bavuga ko ibyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse no kuvogera ubusugire bw'igihugu runaka, cyane ko nubwo Nicolas Maduro yagiye ashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se kohereza ibiyobyabwenge byinshi cyane bya kokayine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagomba kumufata muri ubu buryo. Bivuze ko zarenze ku mategeko mpuzamahanga ndetse zivogera n'igihugu cyangwa se ubusugire bw'igihugu cya Venezuela, igihugu cyari gisanzwe nyine gifite amategeko kigenderaho, igihugu cyigenga kitari mu bukoloni bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa, benshi baravuga bati mu gihe Perezida Vladimir Putin nawe akomeje gushyirwa igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bahagarike intambara igihugu cye gikomeje kugira n'igihugu cya Ukraine, intambara imaze imyaka itari mike yihanganisha impande zombi. Gusa Trump yakoraga ibishoboka byose kugira ngo intambara irangire, ariko Putin yasohoye itangazo rikomeye cyane tugiye kugaruka mu kanya gatoya ku bijyanye n'ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro. Ubushinwa, Xi Jinping nawe ni perezida w'igihugu cy'Ubushinwa igihangange, ndetse binavuga ko gishobora kuba cyaratangiye gusiga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nacyo cyavuze mu buryo bukomeye cyane kandi kinenga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kivuga ko ibyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidakwiye kwihanganirwa na gatoya, ati kandi ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ibihugu nka Taiwan, ibihugu nka South Africa byo ku mugabane wa Afurika nabyo byagize icyo bivuga. Byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru yacu muri aka kanya. Ese koko intambara ya gatatu y'isi yaba ishoboka? Abakurikirana politike mpuzamahanga nibikomeza kugenda biba baravuga bati ibi ngibi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza kuba umupolisi w'isi, yakomeza kuba nk'umuyobozi w'isi muri rusange, aho ikomeza kuyoboza inkoni y'icyuma ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibindi bitandukanye byo ku mugabane Burayi n'ahandi hose ku migabane itandukanye igize isi dutuye, ati birashoboka ko ibihugu bishobora kuba byakwishyira hamwe hanyuma bikihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byayihaniza mu buhe buryo? Mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ibihano, cyangwa se mu buryo bw'imirwano, mu buryo bw'intambara? Kimwe mu bikomeza kugenda byibazwa. Mu gihe rero ibyo byakorwa, bivuze ko haba hagiye kubaho intambara ya gatatu y'isi. Ariko reka tugaruke kuri Nicolas Maduro wateje urunuruno hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Urebye kuri front pages z'ibitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyo ku mugabane wa Afurika, yaba ibyo mu hirya no hino ku isi, byose urabona ko byagiye bigaruka cyane cyane kuri Perezida Nicolas Maduro wafashwe asanzwe mu buriri aryamanye n'umugore we yishakiye, hanyuma aza guhita atabwa muri yombi. Kugira ngo tuze kwinjira neza muri inkuru yacu muri aka kanya, reka duhere kuri iyi nkuru. Bati Nicolas Maduro yagejejwe muri Amerika. Indege yari itwaye perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore witwa Cilia Flores yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Stewart kiri i New York. Bwana Nicolas Maduro yabonywe yambaye imyambaro ya gris ndetse na furari, arinzwe n'abasirikare benshi cyane bambaye imyambaro yirabura. Nahoze mbona amafoto agaragaza Nicolas Maduro mu gitondo cyo kuri wa gatatu Mutarama ku ya gatanu, nibwo Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa
bajyanwa muri Amerika. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise bajyanwa i New York aho bagiye gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge by'iterabwoba. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mujyi wa New York ashobora kuzaburaniramo uyu Nicolas Maduro. Umuyobozi w'uyu mujyi ntiyemeranya n'uburyo bwakoreshejwe mu itabwa muri rya Nicolas Maduro. Uyu muyobozi afite amamuko mu gihugu cya Uganda ku mugabane wa Afurika. Bwana Maduro yafashwe n'abasirikare b'Amerika babarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwa aho urukombe witwa Delta Force. Abo muri uyu mutwe bamusanze mu cyumba bararamo mu gitero cyifashishijwe indege zigera ku 150 n'aba bakomando. Ifatwa rya Bwana Nicolas Maduro ryavuzweho n'abantu batandukanye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko bazakomeza kuganira na Amerika ku bijyanye n'ahazaza ha Venezuela mu miyoborere y'imakaza demokarasi. Ati twafataga Maduro nka perezida utemewe, ntitubabajwe n'uko ubutegetsi bwe burangiye. Aba bamukuye amaboko. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko Maduro yatesheje agace abaturage be ndetse ko bifuza ko hajyaho ubuyobozi bw'imakaza demokarasi buyobowe na Edmundo González Urrutia wigeze kuba umukandida mu matora ya perezida muri 2024. Ubufaransa nabwo buvuze ngo bwamuvanyeho amaboko. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko bari gukurikiranira hafi ibiri kuba ariko ko icyemezo gifatwa gikwiriye kubahiriza amategeko mpuzamahanga, birinze kubyinjiramo cyane. Perezida wa Brazil Lula da Silva we yavuze ko Amerika yakoze amarorerwa ndetse ko yarengereye ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Aba bari ku ruhande rwa Perezida Nicolas Maduro. Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel yavuze ko ibyakozwe na Amerika bigize icyaha. Mugenzi wa Mexique Claudia Sheinbaum nawe yamaganye iki gitero mu gihe Perezida wa Argentine Javier Milei we yavuze ko bakiri neza iki gikorwa. Bavuga ngo Argentine iri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko wareba kuri Cuba ndetse na Mexique bose bamaganye iki gitero. Ati ubwigenge buratsinze, harakabaho ubwigenge. Aba ni na Argentine. Hanyuma Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa yavuze ko bashenguye cyane kuko ngo bababajwe cyane n'ibyo Amerika yakoze ndetse bamaganye ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera mu kwibasira ubusugire bw'ikindi gihugu. Nukuvuga ngo Ubushinwa kimwe mu bihugu cyane bikomeye cyane ndetse navuga ko ubwo Amerika nayo idapfa kwinjira uko ibonye kose, yubaha bitewe n'ivyo igihugu cy'Ubushinwa maze kugeraho, ya mu buryo bw'intambara, mu buryo bwo kubaka igisirikare ndetse n'uburyo bw'ubukungu muri rusange. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu uyu we asanzwe ari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati komereza Bwana Trump, atuyobozi bwawe bushikamye, ati kandi buhora bushishikajwe n'ubwigenge n'ubutabera, ati nkuri ingofero y'icyemezo cyawe ndetse n'abakomando bawe b'abanyamwuga ndetse banyamurava. Meya w'umujyi wa New York Maduro azaburanishirizwamo yitwa Zohran Mamdan yamaganye ibyakozwe na Amerika, avuga ko ari ukutubahiriza amategeko mpuzamahanga. Uyu nguyu afite amamuko ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko mbere y'uko iki gitero kigabwa we yagize gutya afata telefone amagara Bwana Trump ashaka kumugaragariza ko atemeranya n'ibyo gufata Nicolas Maduro n'umugore we. Ati namagaye perezida ndamuganiriza kugira ngo mubwire ko nashyigikiye iki gikorwa, nasobanuye ko nabishyigikiye kuko bigamije guhindura ubutegetsi kandi binyuranyije n'amagambo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amategeko mpuzamahanga. Uyu ni Mamdan Zohrani. Hanyuma mbere y'uko aza kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni inkuru hano yari yamaze kugera deja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari inkuru yari yanditswe wenda reka twifashishe makuru igihe akadumakuru cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Bari bageze bati Maduro utegejwe New York, ingabo za Amerika zamusanze mu buriri. Ati mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ingabo zidasanzwe za Amerika Delta Force zagabye igitero ku murwa mukuru wa Venezuela witwa Caracas. Ati zifata Perezida Nicolas Maduro n'umugore we Cilia Flores ubwo bari mu buriri ndetse kandi bahita bakurwa mu gihugu. Nyuma y'ifatwa ryabo, Perezida Trump mu kiganiro agiranye na kimwe mu bitangazamakuru byo muri Amerika gikomeye cyane cyitwa Fox News yatangaje ko bari mu nzira bajyanwa New York aho agiye gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iby'iterabwoba. Ni nyuma y'uko Vice Perezida wa Venezuela witwa Delcy Rodriguez avuze ko guverinoma itazi aho Nicolas Maduro n'umugore we Cilia Flores bari, yongeraho ko igitero cya Amerika cyahitanye abayobozi, abasirikari n'abasive mu gihugu hose. Bwana Trump yashimangiye ko Nicolas Maduro n'umugore we nyuma yo gufatwa bajyanwa mu bwato bw'igisirikare cya Amerika
bwa USS Iwo Jima nyuma yo gukurwa i Caracas n'indege za kajugujugu. Byo byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma ariko kandi aya makuru agakomeza avuga agira ati nibyo, ati bari mu bwato bwa Iwo Jima berekeza New York, ati kajugujugu zabakuye aho bari, ati babatwaye neza, ati kandi rizera ko urugendo barwishimiye. Ariko mwibuke ko bishe abantu benshi. Perezida Trump yavuze ko we n'abasirikare bakuru ba Amerika bakurikiranye igikorwa cyose cy'ifatwa rya Maduro uko cyagenze. Ati abasirikare bambwiye ko nta kindi gihugu ku isi cyashobora gukora igikorwa nk'iki, nabirebye byose, ati nkureba filime kuri televiziyo. Niba mwabonye umuvuduko, ubukana bari bafite, ni ibintu bitangaje cyane, n'akazi gakomeye aba bantu bakoze, nta wundi washoboraga kandi gukora igikorwa nka kiriya. Agaragaza ko mu cyumweru gishize yari yahaye Maduro amahirwe yo kwijyana ku neza, agira ati twajyanye ikiganiro, nari namubwiye ko agomba kumanika amaboko akizana ku neza, ibi byari bikenewe cyane. Trump yavuze ko abanyavenezuela bishimiye ifatwa rya Nicolas Maduro kuko igihugu cyari kiyobowe ku gitutu. Avuga ko Amerika iri gutekereza uko Venezuela izayoborwa nyuma y'ifatwa rye. Ubuyobozi bwa Trump bwatangiye kandi gutegura igikorwa cyo gufata Maduro hagati mu Kuboza. Ku nshuro ya mbere gahunda yaje gusubikwa kubera ibindi bibazo birimo n'iby'ikirere. Iyi gahunda yari igamije kandi gukura Nicolas Maduro ku butegetsi ndetse no gutegura guverinoma y'inzibacyuho igizwe n'abanyavenezuela mbere y'amatora. Arco CNN yari yatangaje ko hari gahunda zizakurikiraho zimaze igihe zitegurwa mu ibanga. Ibihugu byinshi cyane byamaganye ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro n'igitero cy'Amerika i Caracas. Mu Burusiya bwavuze ko ari ubushotoranyi bwa gisirikare bugamije kandi gukora ubutegetsi, mu gihe Colombia yavuze ko ibitero byageze no ku mupaka wayo, bikaba kandi bishobora guhungabanya umutekano w'akarere. Mu badashyigikiye ifatwa rya Maduro harimo na meya w'umujyi wa New York Zohran Mamdani, wavuze ko ari igikorwa cy'intambara ndetse kandi gihwanye n'amategeko mpuzamahanga nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Ni byinshi cyane rero byagiye bivugwa ku ifatwa rya Nicolas Maduro. Hanyuma yari makuru mbabwire ko andi makuru agezweho nuko MONUSCO yamaganye igitero cy'indege za FARDC cyahitanye abasivili ba Sisi. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwamaganye kuwa gatandatu igitero cy'indege zitagira pilote z'ingabo za Kongo kuwa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera kuri 4. Igitero bivuga ko cyari kigenderewe kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za F23 mu gace ka Mongaliema, kibasiye ingo z'abasivili cyangiza byinshi. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kandi butiriwe buvuga FARDC mu izina, bwagize buti MONUSCO yangakishwe cyane amakuru avuga igitero cy'indege zitagira pilote muri Masisi Centre. Iramagana byimazeyo igitero icyo ari cyo cyose harimo iby'indege zitagira abadereva byibasira cyangwa se bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivili. Hanyuma ariko kandi nk'uko Médecins Sans Frontières bitangaza, abantu 22 barimo abakomeretse bakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. MONUSCO iramagarira impande zose kubariza byimazeho ihagarikwa ry'imirwano n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Irasaba kandi ubugenzuzi bwigenga ndetse no kubazwa inshingano, nk'uko MONUSCO yakomeje kugenda ibigarukaho muri rusange, kubaha aho bagomba guhungira hariya mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi mu Nyarushishi. Hanyuma rero uwitwa Perezida Kim Jong Un amaze gusohora amakuru akomeye cyane. Ni amakuru buri muntu wese ashobora kuba yatangira kwibazaho ndetse no kwibaza ngo ese isi iragana he, bizagenda bite. Reka mbanze mbahinsha make makuru ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma mbone kubabwira aya makuru aturutse muri Korea ya Ruguru n'amakuru ateye ubwoba. Reka mbabwire ko MONUSCO yamaganye igitero cy'indege za FARDC cyahitanye abasivili i Masisi ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwamaganye kuwa gatandatu igitero cy'indege zitagira abadereva cyangwa se abapilote z'ingabo za Kongo kuwa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera kuri 4. Igitero bivuga ko cyari kigendereye kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za AFC-23 mu gace ka Mongaliema, kibasiye ingo z'abasivili cyangiza byinshi. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye butiriwe buvuga FARDC mu izina bwagize buti MONUSCO ihangayikishwe cyane n'amakuru avuga igitero cy'indege zitagira pilote muri Masisi Centre. Iramagana byimazeyo igitero icyo ari cyo cyose harimo iby'indege zitagira abadereva
byibasira cyangwa se bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile nk'uko MONUSCO bivuze. nk'uko Médecins Sans Frontières bitangaza, abantu 42 barimo abakomeretse bakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. MONUSCO irahamagarira impande zose kubahiriza byimazeyo ihagarikwa ry'imirwano ndetse amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Irasaba kandi ubugenzuzi bwigenga no kubazwa inshingano, nk'uko rero MONUSCO yakomeje kugenda ibigarukaho muri rusange. Hanyuma mbabwire ko Venezuela izayoborwa na Washington kugeza habonetse uzasimbura Nicolas Maduro. Ejo hazaza politiki ya Venezuela ntiharamenyekana nyuma y'igitero cya Amerika ku murwa mukuru Caracas mu gufata mpiri Perezida Nicolas Maduro mu rukera rwo kuwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama 2026. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko Venezuela izayoborwa na Washington kugeza igihe hazabera ihererekanya ry'ubutegetsi ritekanye. Urukiko rwo muri Venezuela rwari rwategetse witwa Perezida Delcy Rodriguez gufata umwanya wa perezida mu buryo bw'agateganyo. Rodriguez ariko yashimangiye ko Nicolas Maduro ariwe ukomeza kuba perezida wenyine w'igihugu cya Venezuela. Kuri wa mbere Nicolas Maduro ashobora kwitaba urukiko bwa mbere i Manhattan kubera ibyaha bitandukanye ashinjwa birimo ndetse n'ibiyobyabwenge. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano karateganya guhura kuri wa mbere tariki ya 5 Mutarama kugira ngo baganire kuri iki kibazo gikomeye cyane. Hagati aho hirya no hino ku isi bakomeje kandi kwamagana imyitwarire n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ifatwa rya perezida w'ikindi gihugu Nicolas Maduro. Mbabwire ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye kibita abasirikare ba RDF cyafashe atari bo, igaragaza ko ibyakozwe ari ikinamico mu buryo bukomeye. Kuri wa gatandatu nibwo FARDC yeretse itangazamakuru abantu yise abarwanyi b'abanyamahanga bafatiwe mu bikorwa bya FARDC. Mu yerekanye ivuga ko barimo abasirikare 7 b'u Rwanda barimo uw'ipeti rya major n'uw'ipeti rya capitaine ndetse n'abasivili mu bihugu byo mu karere. Hanyuma kandi FARDC ivuga ko ifatwa ry'abarwanyi ari iry'abanyasimusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye, mere kuri iyi nkuru ivugwa muri Korea ya Ruguru. Amakuru aturuka muri Korea ya Ruguru atangiye kandi avuga ko itangiye umwaka ikanga abaturanyi ndetse n'ibisasu bya ballistique. Kuri iki cyumweru Korea ya Ruguru yarashe misile nyinshi cyane za ballistique iyerekeza ku nyanja iri ku nkombe z'uburasirazuba nk'uko igisirikare cya Korea y'Epfo kibitangaza. Uku kurasa misile kwa Korea ya Ruguru n'ukwa mbere mu mezi abiri kandi n'ukwa mbere kuva umwaka mushya utangiye 2026. Igerageza ry'ibisasu riheruka ryabaye habura amasaha make ngo perezida wa Korea y'Epfo witwa Lee Jae-myung akorere uruzinduko mu Bushinwa, aho yagombaga kandi kwitabira inama. Abayobozi b'ingabo za Korea y'Epfo bavuze ko ibisasu byinshi cyane bya misile zo mu bwoko bwa ballistique zagaragaye ziva mu murwa mukuru wa Korea ya Ruguru ahagana mu masaa 1:50 za mu gitondo. Izo misile zarashwe zerekeza ku nyanja y'Iburasirazuba izwi kandi ku izina ry'inyanja y'Ubuyapani nk'uko bitangazwa na radio y'Abadage Deutsche Welle. Seoul yavuze ko misile zagenze ibirometero 900 cyangwa se 530 miles kandi ko Korea y'Epfo n'abayobozi b'Amerika bakurikiranira hafi iraswa ry'izo misile za ballistique. Ubuyapani bwo bwavuze ko ingabo zabwo zabonye misile zo mu bwoko bwa ballistique. Minisitiri w'ingabo Shinjiro Koizumi avuga ko nibura biboneye ibisasu bibiri bya misile byarashwe na Korea ya Ruguru. Akaba rero mu minsi mike ishize witwa Perezida Kim Jong Un arize gushyira hanze itangazo rivuga yuko asaba inzego bireba zose ko zikwiye kongera gushyira imbaraga mu gukora ibisasu bya nucleaire. Nibisasu bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane mu gihe cyacyo cyose byaraswa, bikaba byagira ingaruka ku butegetsi ku bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Reka rero dukomeze n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ngarutse kuri ya nkuru yavugaga yuko ku munsi w'ejo FARDC yavugaga ko ifatwa ry'abarwanyi ngo ari gihamya simusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba bikorera ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Yunzemo ko kuba barafatiwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa nanone bishimangira ko yashojwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari amakimbirane yoroheje imbere mu gihugu, ko ahubwo ari igitero cyateguwe kikanashyigikirwa hanze hicwa mu buryo bukomeye cyane amategeko mpuzamahanga.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko nta musirikare n'umwe w'u Rwanda wigeze ufatwa n'ingabo za Congo Kinshasa, ariko kandi akaba yagize ati ikinyoma cya leta kuko nta mipaka kigira i Kinshasa, nta musirikare n'umwe wo mu ngabo z'u Rwanda RDF wafatiwe muri yombi muri Congo cyangwa se yerwe itangazamakuru mu iki gitondo. Ibi ni ikinamico ribi cyane ku buryo n'abaryanditse ubwabo bataryemera. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko umwe mu biswe abasirikare ba RDF weretswe itangazamakuru kuri wa gatandatu ari uwo Kinshasa yise Ndayambaje Aboba imyaka ku wa 16 Gashyantare 2024, uwari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yerekanye amugaragaza nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Yavuze kandi ko Colonel Njike nabwo yaribagiwe ko uwo musore yari yarigeze kugaragazwa hagati muri Mutarama 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane kandi ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe kwambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Olivier Nduhungirehe yavuze ko Kinshasa yahimbye kiriya kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibara riheruka gukorwa na General Major Sylvain Ekenge, gusa ayigenenga ko ibyo yakoze yabikoranye ubunyamwuga buke cyane. Bene makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko uyu mwaka wa 2025 dusojwe ibyagiye bivugwa cyane harimo yicwa rya General Chirumwami ndetse n'ifatwa rya Goma. Reka twibukiranye zimwe muri operation Karabutaka za mama 23 muri 2025. Umwaka twasoje 2025 waranzwe n'imirwano Karabutaka hagati y'inyeshyamba zo mutwe wa mama 23 n'ihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, isiga inyeshyamba zigarura ibice byinshi cyane nyuma yo kubyirukanamo ingabo za leta ya Kinshasa, nkuko twagiye tunabibagezaho mu bitandukanye. Uko kandi twagiye tubagezaho makuru yacu yatambutse mu bihe bitandukanye. Ni umwaka waranzwe n'imirwano ikomeye cyane ku mpande zombi. 2025 itangiye mama 23 n'ingabo za leta ya Kinshasa bari bamaze kandi imyaka igera kuri 3 mirwano, ariko umwaka twasoje izo nyeshyamba zigarura igice gifite ubuso bwikubye inshuro zirenga 5 ugereranyije nubwo aho zagenzuraga mu myaka 3 yari yabanje. Muri uwo mwaka kandi by'umwihariko nibwo inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zarenze imbibi z'intara muri Kivu y'Amajyaruguru zinjira muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuye mu mujyi wa Goma baragenda bafata ndetse na Bukavu yo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi nkuru reka tugaruke twibukiranye kandi zimwe muri operation mama 23 yakoze muri 2025 zikayifasha gukura insinzi ku ngabo za leta. Ifatwa ry'umujyi wa Sake wa 23 Mutarama 2025 nibwo ingabo za AFC 23 zigaruriye uriya mujyi muri teritwari ya Masisi nyuma yo kwirukana